drugačija. Postoji legenda da je jedan stanodavac imao razumijevanja za moderne parove. Došao bih da vidim ovaj stan. Znate, tražim stan neki jednosoban za mene i Luku. To veli što? Ček, što reče? Ti i Luka? Da, pa ja bih došao s mojim partnerom Lukom. Pa kakvi partner? Poslovni ili pa da ležite zajedno ovdje? Nećete u moju kuću, čuješ li me? Gadni! Zaboravi ovaj broj gdje ga nađe! Halo? Halo? Postoji legenda da jedan ministar nije prošetao kroz par ministarstava zbog svoje sposobnosti. Evo, sve smo zakrpili, samo ova odbrana me brine. Imate li koga za odbranu da predložite, momci? Ima Rajko, šefe. Rajko? Kakav je taj mali Rajko? Gdje je Rajko do sad bio? Bio je ministar turizma, poljoprivrede, sporta, svega. Kako se pokazao u turizmu? Kako, šefe? Bilo je minus 0,2-3% više turista. O, izvrsno. A kako je prošao u poljoprivredi? Šefe, zar se ne sjećate briljantnog Rajka sa steonim junicama iz Njemačke? Ajde, dobro, pozovite Rajka. Zdravo, Rajko. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Koliko si imao iz odbrane, Rajko? Ne, ja nisam imao odbranu. Ali ja mogu se zaklet, gorio kao ovaj cigara koja ja to od malena ne pereferiram. Kad se šetim, pa zasučem onaj maš pa po komšiluku, hop, pa radi hop. Zovi hitnu! Prosti, brate, izvini, molim te. Kuku me nešto napravi. Postoji legenda da je kod nas jedan skup bio zaista dobro obezbijeđen. Momak, gdje si krenuo s tom napravom? Ja na utakmicu? Pa si s tim mislio ući unutra? Ovo mi je ljubimac. To ti ljubimac? Sad sam ga naučio, reče mu šede ili ne šede, on odmah ili šede ili ne šede. Gdje te živote? Ajde, momak, nemoj se šalit sa mnom. Života mi mikser ovog. Ajde, dobro. Ajde, prolazi da te ne gledam. Hvala. Ajmo tenkiću moj, ajmo. Postoji legenda da jedan tender nije bio namješten kumu. Ovu firmu ne smijemo jeftino dati. Ne smijemo kožu jeftino prodati. Ovo je jedino što nam je ostalo. Ispod 16.000 nema toga kome ćemo je dati. A potpuno se slažem s tobom. Samo da vidim, imamo ovoga brata Dujaka, on nam nudi 10 za nju. Nema šanse, ima ljudi koji po 20 nude iz inostranstva. Znam, ali on je rođeni brat, a i možemo ući u posao s njim. Kako da uđemo s njim u posao? Da mu damo da mi to vodimo. Da mu damo firmu, a da mu je uopšte ne damo. To sam mislio. Pa to je čovjek za tender, bre, to je malo li je 10 na ovu smrzlicu. Neka dođe. Neka dođe. Neka dođe. I na tender će da prođe. Neka dođe. Postoji legenda da je jedan direktor usrećio nekoliko državnih firmi. Moj tata je super tata i sigurno je bolji od tvoga tate. Moj ti je tata direktor, znaš? Svuda bio, svuda. Baš svuda. Stvarno? Nema, nije bio direktor. Pa gdje je bio direktor? Prvo je radio u Radojedakici. Prodali su je. A onda? Prebacio se u Malko Ladovic. Srusili su je. A poslije toga? U kombinat aluminijume onda radio. Prodali su ga, grdni su dužni os. Sad radi za sebe. Sad je sam sebi direktor. Otvorio je našu prodavnicu, znaš. Zove se STR Potop. Mi, ljubav, tvoj tata je zatvorio više fabrika od moga tate. Postoji legenda da je kod nas jedan skup bio zaista dobro obezbijeđen. Dobar dan, čeka zaštitaru, kako ste? Zdravo, momak. Što si htio? Ja ništa, da uđem na stadion da navijam za ove naše. Da navijaš za ove naše? Lijepo.
Imaš li baklju, nož, pištolj? Nemam, stvarno ništa nemam. Ni sitnoga novca pri sebi nemam. Ništa nemaš čim bi mogao da gađeš. Nema šanse da može ući, brate. Pa hoće li poći kod druga da uzmem baklju da pozajmim? Ela, ajde, može samo požuri, počet će ti utakmica. Evo, pozajmio mi je drug najstrašniju baklju. Dobro, znači, a uđeš, zapali je i gađi nekoga u vrglave. Neću, sigurno. Samo ću je zapaliti i dići visoko. Jesi li lud ti, momak, ali da izgoriš? Odmah je zapali, gađi nekog u glavu. Ajde, ulazi, požuri. Sve je dogovoreno, gospodine zaštitaru. Ovaj drugi sa mnom. Druže, imaš li ti što? Nemam ništa. Nemaš? Momci, dajte jednu malu šekiricu ovome čovjeku da ne ide praznija ruka. Mogu krenuti oni s juga. Postoji legenda da kod nas nikad iz škola nije izbačeno smeće. Što će sad ovaj komunalni policajac i ko im dade pravo da zaustavljaju Dobar dan. Dobar dan, molim vas vaša dokumenta. Evo, izvolite. Napustite vozilo. Napravili ste težak prekršaj po građanstvo i okolinu i životnu sredinu. Nemoguće, gospodine komunalni policajac. Već 40 km se vozimo za vama, vi ništa iz auta, apsolutno ništa nijeste izbačili. Stvarno treba da se stidite. A dobro sam vidio kroz prozor, imali ste što izbačiti da ste htjeli. Gdje je volje, tu je i smeća pod rumova. Pa evo, izbačit ćemo tetku. A ne, jedna tetka ne čini proleći. A i auto mora biti u pokretu dok se smeće izbača. Drugačija